Все. Біргіз, біз башлайық. Біркіз. Күс, біздің қолда күс. Мен рэпер. Ярай, молодец. Біркіз, біздің қолда күс. Хамад, хөрмәтле подписчиктар, һеҙҙең алдығыҙҙа Башкирмен. Һәм беҙ үҙебеҙҙең рубрикабыҙҙы башлайыҡ. Эйо. Был танып тораһығыҙ аппақтардан инағы, бысрактардан инағы һәм иң таҙаһы был... Эйо, Башкирмен. Мен ақиғет үлмәҫ бәүлі Вәлтев булам. Рэп оқайым баласақтан. Нилер генә булһа үҙ юлымда барам, бирешмәм, нәҡышам, тырышам. Шул урамда үҫтем инде мына рэпчит әйтеп. Геттыла. Шулайыраҡ кешемен мына. Кто круче, ты или Алтынай? Смотря ҡай яҡтан ҡараһаң инде. Уның да үҙенең плюстары, һәйбәт яҡтары бар. Минең дә мин үҙемдең ниндәйҙер вклад индерәм нигә развитиеға тигән һымаҡ баш эстрадаға. Ул үҙенең өлөшөн индерә. Ул һәйбәт шоумен, артист, мин һәйбәт тегенәйем. Идеялар яғынан там что-то придумать. Һин күпме аҡса эшләйһең? Сколько ты зарабатываешь? Нәмә тип әйтәйем икән? Башҡорт эстрадаһын һәм дә блогерҙарын позорить итмәҫ өсөн әйтәйем бер айна 50 000. А когда начнешь нормальные хиты писать? Мин уже начал, һин чё? Не слушаешь? Кем ты себя считаешь? Кем тип үҙемде һынайым? Мин үҙемде һынайым, хәтәр яҡшы. Үҙең һин чёрт по. Алмаз. Алмараз бит. Ней. Кем тип үҙемде һынайым? Мин үҙемде яҡшы кеше тип һынайым. Ақиғет, как ты относишься к гетеросексуалам? Бая шуға, мин һеҙҙең интервьюҙа ҡатнашмайым тием. Негативно. Һин туда входишь или как стал? Гетеросексуал это типа гомики? Ну, һин үҙеңсә нисек уйлайһың? Мин гомофоб. Ты думаешь, что ты хороший блогер? Если да, то почему у Шакмака больше подписчиков? Ну и в том числе и у Алмаза тоже. Мин не говорил то, что мин думаю, то, что мин хороший блогер. Мин не хороший блогер. Мин плохой. I'm bad boy, I'm nigga. What's up, man? Ҡыҙыҡай лесбиянка булһа, һин нисек унда относиться итерһең? Ҡыҙыҡай лесбиянкаларға һәйбәт отношусь. Хынтай ҡарайым. Һиңә предлагателләр порно сниматься итергә һин төшөрдөңмө? Мин уже беҙҙең операторыбыҙ предлагает. Идея уже подкинул тему. Артабан баш сығыш тигән фонд асылһа, унда порно төшөрә башласаҡ, һин в первую очередь тораһың. Йо, андай фонд асылһа, ул сразу ябыласаҡ. Күт биреүҙән. Употреблял наркотики? Яҡ. Как ты относишься к мисс Ильнаре? Отношусь хорошо. Как ты относишься к батутным центрам? Батутный центрдарға в общем отношусь типа нормально, типа мин даже после травмы анда булып ҡайттым, батутный центрдар типа причем, ни при чем. Топ-5 башкирских рэперов. Ақиғет Валитов. Ақиғет. Кому? Это Ақиғет, топ-1 рэпер Башқұртстанда. Ага. Артабан? Артабан, әлбетте Алтынай Валитов. Артабанды әлбетте ана Сир. Сир булып ҡалһын, оны төшөрмә. Сир булып ҡалһын мәңгелеккә. Башкирский Эминем, Нига Мазафака. Рахмат. Черный всегда был белым. Белым. А ничем я Бля, картинка поднята сейчас. Да это видно, оттағаны. Яшыл төстә мұрны. Дамир, айда һәр бер-бердән вопрос задавать.